រិយទ្របមាន7រិយប្រែថាប្រសើរទ្របប្រសើរទ្របឧត្តមឧត្តមមាន7ទ្របទី1លោកហៅថាសទ្ធាគឺជាការមានការជឿជាក់ទូលំទូលាយថានៅលើលោកនេះមានអ្វីដែលហៅថាបុណ្យនិងបាបនៅលើលោកនេះមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានត្រាស់ដឹងមេត្តាបិតាជាអ្នកមានគុណនេះហៅថាសទ្ធានេះគឺចិត្តទូលំទូលាយក្នុងការជឿទី1ទី2ធម៌ទី2មានសិលដែលយើងគេថាតវត្តសំសិលហ្នឹងណាមែនតើសមាទានសិលការរក្សាសិលយើងទៅវត្តក៏បានឲ្យចាស់ណាដែលលោកចេះសិលលោកឲ្យយើងក៏បានយើងរៀនធម៌យល់ទៅយើងរក្សាខ្លួនយើងក៏បានសិលក្នុងសិលនេះយើងចែកជា3ធំឬ4សិលទី1គឺសិល5ហៅថាបញ្ញសិលសម្រាប់មនុស្សទូទៅមនុស្សកាលណាអត់មានសិល5ក្នុងខ្លួនអត់ពេញលក្ខណៈជាមនុស្សទេដែលហៅថាមនុស្សនឹងតើតែមានសិល5ក្នុងខ្លួនបើមានពេញលក្ខណៈជាមនុស្សសិល5ហើយមានសិល8រួចសិលសម្រាប់សាមណេរគឺសិល10សាមណេរឬលោកយាយជីដែលលោកកាន់សិលពុះគឺរក្សាសិល10សិល5ចេះអីប្រហែលអ្នកសូត្ររាល់ថ្ងៃហើយអ្នកដែលចេះសិល5អាចឲ្យសិលអ្នកដែលមិនទាន់ចេះបានខ្ញុំឲ្យសិលបានប៉ុន្តែអត់ពេលខ្ញុំនិទានរឿងមួយមានមនុស្សក្នុងសំពៅមួយមានគ្នា700នាក់កំពុងបើកកាត់ឆ្លងសមុទ្រស្រាប់តែថ្ងៃអាសៀលស្ងប់ស្រួលប្រហែលថ្ងៃមកដល់ថ្ងៃទី7ហ្នឹងមកចិត្តដល់ត្រើយពីដើមពូគេហៅថាមកសវណ្ណភូមិគឺមកស្រុកយើងហ្នឹងមកពីប្រទេសឥណ្ឌាមកសវណ្ណភូមិតែថ្ងៃទី7ម៉ោងផែ3អាសៀលខ្យល់វូមកកលាប់សពៅនោះគឺអើគ្នាពេញគ្រប់ក្នុងហ្នឹងមនុស្សរត់ចោះរត់ឡើងពេញហ្នឹងគាត់កាពីតេនគាត់មិនស្ដាប់រត់ចោះរត់ឡើងបានកាពីតេនដើរមកគឺតាមួយគាត់អង្គុយភាវនាចឹងស្ងំស្ងៀមហើយគាត់សួរថាគេភ័យលន់តែឯងអត់ភ័យអីទេមិនអញ្ចឹងខ្ញុំភ័យដូចគ្នាប៉ុន្តែបើខ្ញុំរត់ចោះរត់ឡើងបានប្រយោជន៍អីអញ្ចឹងខ្ញុំកំពុងពិចារណាថាតើជីវិតរបស់ខ្ញុំបានធ្វើអ្វីល្អខ្លះខ្ញុំរំលឹកនៅគុណធម៌ដែលខ្ញុំបានសាងខ្ញុំរំលឹកអំពីសិលដែលខ្ញុំបានសាងដោយល្អជាសម្បត្តិរបស់ខ្ញុំដើម្បីជួយខ្ញុំនៅពេលនេះហើយលោកជួយពួកយើងផងបានទេថាបានហើយទៅតាមខ្ញុំបានគាត់សួរថាមានប្រមាណអ្នកថាប្រហែល700នាក់ថាអញ្ចឹងត្រៀមគ្នាកប៉ាល់ក៏ធំត្រៀមជា7ជួរមួយជួរដាក់100មួយជួរដាក់100មកចាំថាព្រោះដាក់សរុបទាំងអស់វាចង់សេចក្តីមិនបានអញ្ចឹងលោកដាក់ជួរទី1 100ជួរទី2 100ជួរទី3 100គាត់ឡើងឲ្យថាអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រោះថ្នាក់នេះខ្លាំងណាស់ពីព្រោះទឹកលិចហើយយើងនៅកណ្ដាលសមុទ្រมันអាចទៅដល់ត្រើយទេដែលកប៉ាក់សពៅយើងបុកនឹងថ្មធ្លាយមកដល់
có chương dương này chẳng trâu prăng tam nhom miên một chú bài chui lang đo cho mỏi có tha nè thằng ọc này miền ở vậy thì bằng cào pì thò rồi bọc ra sama samput đi bà nè nào ở skiêm cùng phí cùng kết ban sron rồi atitip nam ở chui ấy nâng đọc quân bật sama samput hay nâng thọp sal pram để nhom tớp hỏi đi nhom chui bàn tay phần năng hay cùng khai tức năng phê của nó là slap mình phê của con là slap ở chân phê từ ấy theo tức ta sâm lấy ngọt đấy cặp áo bát ta khom đây ta ngắt chừng ngọt bên sẽ một ạt chạy cô ơi xong với phần nẹt thằng nó đạp quạt bằng quạt thả đạp nó miền sạch thía chứa sạch thía phải là chứa miền sạch thía sẽ mà sẵn tung mà nè lúc cái nhẹ lá thì thấy chắc sai anh mới xa an mày khá áo mới xa an mày sao đầm mì cái lấy mới phụ mạ môi tiết chẳng tiết cho ta mà nè miền và sát môi mà nè và sát nó lư than tao và trắng miền nè ri bầm ra buôn phèm nè cướp và sát cũng và sát môi thôm bùa trên kia mà phê dội bùa thôm được nôm bờ mai và sát ta mê nó chà ca rẽ xa xa lưng chẳng dương miệng ca xón phí đẹp nghĩa bọt xa thế sống thôi xa tam nhung xa pram chiếc khai là mùi đó sầm khánh ai chui cho vật dương bàn thôi để trao chơi phải chăm dạng hỏi nè chơi sốt bút thang sờ năng cha mít thom mang sờ năng cha mít sang khang sờ năng cha mít bảy đòn rưỡi sốt to là kinh lỗ nó có ban này phải tham ai nhom xong do bút chỉ ti bằng ti lực nhom do bật thò chỉ ti bằng ti lực do bật sang chỉ ti bằng ti lực bút thò bật sang nó đẹp to nó mày bật bút sama sam bút chỉ nè rau thò khứ bật sang chỉ nè bắn to do thò mà bằng riêng đó nè đó đấy thò nó cứ ta chẳng bật bút bật thò bật sang đại cái tay tại pol thà nè na buổi chia trong bộ bút miền rất cứ đại chủ đại trẻ nè miền làm nải đại trẻ đại chủ nó cứ cái đào nải cái đào hay tì pí ấy bật thó nò mà cát bánh nhà tao ăn tao trai bên đó tao cát bên nhà bật sóng bàn liệt đã tiên chấm bộ óng sóng đã bạt lúc ấy nó ban bốn chân nè nè can thò nè can xa hay dương công khoa kịch tam cái thằng lúc đi can thò nó mẹ rương bao dương ấy nó mất từ lúc sóng cứ chấm bộ dương kia sóng chia xa về bỏ ra sang sắp phút cha toàn đừng chưa thành đi chia xa rồi bỏ ra sang sắp phút người đi mà nè cro gì mà nè ai cro pine đây pun cro nè miền bài thì mà biết rồi nè đó lúc mà bận bà ở đây bộ cô mà bộ tế Prakaspa Prasma ông Kaspa lúc mưa thì sai tới lúc cho chiến bầm bơ ngày hãy tranh bị chiến mà ọt bài á bây giờ lúc ọt bài nó đặt nó bán bốn mình tên mà đó là lúc tranh bị chiến mà lúc ta bán bà ấn đắng bà ấn lên mà bà lòng thư tà cha mà nè mà chăm đạp bạn
លោកបានសម្រាប់ឈានហើយលោកស្គាល់ចុះប្រអិនឯក៏លោកម៉ែប្រឡំធ្វើមនុស្សចាំមកចង់បានបនទៅសិនទៅអាត្មាប្រោសតាយាយពីរនាក់នេះសិនបានលោកដាក់បាតឲ្យពីរនាក់នេះណាប្រអិននឹងបនប៉ុណ្្នឹងឯងនៅខ្លាចអស់មកទៀតចឹងបានថាដាក់បាតមកវែកតិចតួចតាមយើងមានទេបានបនច្រើនណាស់អាហ្នឹងបនដាក់ទៀនខ្ញុំជូនពីរឿងប៉ុណ្ណឹងទី1រក្សាសិលងាយទេស្រួលផុតកុំសម្រាប់សត្វកុំយកទ្រព្យអ្នកដទៃកុំប៉ុនប៉ងចង់បានទ្រព្យអ្នកដទៃជាមួយគ្នាកុំខ្សែគប់ស្វាមីភរិយាអ្នកដទៃរាប់អានបានប៉ុនកុំខ្សែគប់ហួសការរាប់អានយល់ហើយបងទី4កុំភូតកុហកទី5កុំសេពសុរាធ្ងន់ណាស់បើសិនណាជាចៅក្មួយណាជឿថាបើធ្វើចំនួនអត់ផឹកស្រាมันបានជោគជ័យកុំជឿទៅទាញដៃគូយើងឲ្យឈប់ផឹកស្រាទៀតបានបនលោកគោកចឹងហ្មងណានាំអ្នកឯងតែផឹកស្រាអ្នកណាជឿថាมันតើផឹកស្រាបានជោគជ័យខ្ញុំមិនមែនថាខ្ញុំជោគជ័យប៉ុន្តែជីវិតខ្ញុំបានសេចក្តីសុខខ្ញុំអត់ដែលទូទានស្រាមកអូខេនៅស្រុកបារាំងគេឲ្យស្រាក្រហមទៅស្រុកចិនគេដាក់ក៏ប្រធាននេតបតីចិនប្រធានរដ្ឋសភាចិនដាក់ស្រាក្រហមឲ្យខ្ញុំទូទានខ្ញុំទទួលទានទឹកគាត់អត់ហ៊ានទួស្រាមកទួទានទឹកដូចខ្ញុំby protocol យើងគេហៅថា integrity យើងអត់តម្រូវចិត្តអ្នកដទៃទេតម្រូវអ្វីដែលត្រូវជាសច្ចធម៌